Okay, tuloy. Ay, hindi kanito gundawaya po dito istasyon de Bomboradyo ni Mr. Dante De Guzman. Nga malagip yun. Di ka naman na po may istasyon de Bomboradyo, may nagpatulong. Na dito tricycle na po, dita pasukin ni Ilocos Norte, na ta barangay Puyo-Puyan, napan ka dito periana po dito barangay Puyo-Puyan, nagawid din awang metenji tricycle na. Game kikabsat. Tata DJ tiyap yang nga po ti PNP akat wide investigasyon game kikabsat. So may nagpatuloy sa istasyon di Bomboradyo di Kalman. Itat dat istasyon di Bomboradyo na po ni Mr. Dante De Guzman. O may agyaman kan ipakamuna po nukas iulawlawag na nukas anong nabirukan. Deti tricycle na ni Mr. Dante Guzman, sir. Advance Merry Christmas. Good morning. Good morning, sir. Okay. Pakistorya man, sir. Noong nakabirukan nyo, deti matla tricycle mo. Muna gundaway bigat, sir. Jak pa nakabangbangon, sir. Nangig ko busina mobile patrol police station di pasukin, sir. Ket nabaring kwasak. Sabay ko maapo ko na ada tricycle ko na, sir. Then nakauisak pa napanak ijay. Then kuna da kanyak nabirukan tricycle mo, sir. Wala karot, sir, tayo nakagbado. So namanak badok, sir. Di nakasmimit ni operator ko, sir. Tatan. Dat Burgos, sir, kung nada. Napang kami, sir, Jay Payas, Burgos. Nauna yun, sir, yan agpadaya ka DJ eskwela, TV Payas, sir. Asidik ti bantay di. Okay na son, hang igitikal sana, no dikit asumur ka pa, asumur barangay ron, sir. Sir, adayo pa lang, sir. Oo. Tatan, napang kami, DJ, sir. And adot police ken adot nadano naming residente ti sir nga nakabalanggot kada wa tatan sigon ti ko, sir, ti panagdingig ko kada kita residente nga adadya nga nakalalaw ti amuda kano, sir, naglugan anda bibiyakan 2 days nga may initan nga nakaparking lot ti sir. 2 days nga may initan. Kano nga na po kamuti ka, sir? 21 ti rabi ina, sir. 21. So 2 days, sir. O di kalmad da kada ti stasyon. Okay. Tuloy mo sa tatan sigun ti nangagko da ko, sir. Ti amuda kano naglugan ng bisita, sir. So awan pakialam da. Ako na kinut ko ti. Sir, hanana awan nakita na nagparkingan na kinjelata. Sir, abang pulos. Tatan babae hindi may ko pinagpatulong ti Bomboradyo di Kalman, sir. Nangagda, sir, nga di gaya man tricycle ket mapukpukaw. Iso nga di kita nakangag mat residente di, sir. Indagos lang yung tawag ti police station ti Burgos, sir. Tapos police station ti Burgos, yung tawag damot ito municipality of Pasukin, sir. Okay. So dito tricycle mo manong, kumpleto mo lang. Awan ti kurang na, partes na, buong, wala nyaman. Awan, sir, dito kwartak, sir. Adamot lang si Jayan na bulos na kutkuti, sir. Yung di lang anana, full tank di nalada, naka-empty mo tita tayo itate nakalainin, sir. Awang gasolinanan. Nakmin na adamot, sir, ng fuel gauge na nagpalding yung reden. Okay. So kat na sawen, from Pasukin, di 21, 2 days na basically ti panaginton mo kaditi residente di Barangay Payas, 2 days na nga nagparking ijayan. Sir. Okay. So ano expectar ni kiti residente kadeta? Parang nagluganan dat bisita kaditi nagminatay kadeta sineg. Sir. Karikubrian. Isot pa nagkuha. Isot base ti mangmag ko, sir. Tatay muna gundaway kas lang di ni palagay da, sir, nga nagluganan ti bisita ta adang minatay yan, sir. So nga nabibiyangan. Dating ka sa, sir, di ba? Nakaparking tricycle mo, dapat tricycle kurong-kurong at dati grocery items na napukaw pay. Sir. Dapat lang, yung unique tricycle mo, sir. Di awanin, sir. Awan ti grocery, regalo, di tray nga itlog, awanin, sir. So, ano ti tsura ti PNP, sir? Linuko da ka? When no, at dadi kita talagang ginandad nga takawon yung kaputa na ialarma, handa nagbalegi. Apo, dante. Mabalin nga, damot pa nag-greet na nga kasi, sir. Kundi, kumbaga, kaputa peryan, mabalin nga, di mayo da, na ati dati pimpong, ako magplete da. Iso nga, inusarda lang nga nagluganan nga na nagawit, sir. Okay. Sir, kadito data, anat na adal mo or lesson king ka, dahil ti pa nakapukaw, ti tricycle mo nga
kalpasan ti kalungal daw na birukan. Timit may isa nga adal kung circuit no kasta nga public places nga kuha. Maamok to nga ikatan ti itulboy kayan idolin no man sir. I-secure mo. Wen, sir. Sigurado nga han nga metarayan or ti nalawag tayan na, sir. Un sir, no mabaling ket no adal pa ikat kanya dahil sir ano kakasta nga kuwag lalo ket na medyo nakuha anak mo dito nga December sir. Panakapasama kanya dahil mabaling jak mo di baga nga jak tumapan ti kakasta nga lugarin sir. Nga madanto ti lang kasla panaganad mo namong dalimani kan digiti ka gamit mo or digiti especially paglugana, sir. Un sir kang runana sir. Namuna magipaspasada ka man lang, sir. Un sir. O magmanta nga naghiring nga pabayada mo nga mo tigal sa nga magbati operator mo, sir. Hanmot DJ mat ti ko sir, DJ mat ti pagiyamanak sir nga kwataawa mo't pulos mang magkukanya ng uri tay pamabalaw mo lang sir. Awan mo di ko na then adamot tayo ba nagkasta ki di kalman itno kas pagarigan na wanlat ako nakbot yung jak mawawan ni namnama ko nak sir sa redak to ni operator kung tanong manuntot pagbabayad na ano mabali na pakasyak ta ure hulug-hulugak no kas pangarigan lang ko nak sir. Okay. So tibiyag ti PNP, sir, intern overducking gamit lang dito tricycle. Un sir di na magdapay kanya kita tay sir no adda planok nga agreklamo ngin kunakon sir ket hanin sir ta tiga po na awa mo tao nga mabaling ko reklamo ta awa mo nakita. Ngem no adda ti Mr. Lizar ti PNP ag-complain ka, sir. Mabalin sir. Okay, sir. Ngarod iti kahit mga pagyamanan especially ti kapulisan kasi biyang ti PNP dati ket isudat ti kang runan nga nagsawar kadto nga tricycle mo. Tanong ti kasakit pangigdamit iti panagyaman mo kaditi timulong aking kakaditi tatang panakabirok o panakarecobre yung tricycle mo, sir. Right. Un sir. Ang runana amin sir kat pagyawanak ni apo tayo Pudyo sir. Dining nabot lang digiti karkararag ko kahit kumata lang dito gundaway nga agyaman ti bunga kapulisan iti ilimi nga pasukin ken bunga kapulisan iti Iliti Burgos sir. Ken buo nga estasyon ti Bumburadyo sir. Makunak deto ano jak nagpatulong ti Bumburadyo di kalman sir. Amangan lang no jak pay nabirukan ni Tresele paspasadak sir. Tamo na handa bibibya, tamo na kanta naglugar ng bisita, sir. Un sir. Okay, anyway, sir, maraming salamat kay ti umay estasyon di Bumburadyo. Amok nga kadito tatagit dakil ti kumbaga ket tarig na may katangkad ti siit dito pa nakarecover dito tricycle mo. Un sir, dito ti kararag sa kanya Pasko mo. Christmas na kanya kun sir.